fata ingingo buno tukamate kiini hapa hapa maze mutahi inakisha murudie. Mes chers frères et sœurs, Ndugu zangu, dada zangu wa samani, Imana ivugana natwe kenshi mu bwinshi. Mungu anazungumuza nasi turu na safari nyingi, mu bwinshi, ndani ya uwingi. Urabona wandikire malaika w'itorero, anasema tuandikie malaika wa kanisa. Katuvuge ry'Laodikia kuko nicyo gisekuru cyacu. Acha tuseme Laodikia kwa maana ndicho kizazi chetu. Uwiteka arandikisha, Bwana Mungu akaandikisha, kuko ni Yohana wandikaga, kwa maana ni Yohana ambaye alikuwa akiandika. Ariko kwiherezo, lakini kwa mwisho aravuga ati, akasema eti ufite ugutwi aliye na sikio niyumve iby'umwuka abwira amakanisa, na asikie kile ambacho Roho anaambia makanisa. Itorero ni rinini nk'iyi Kasika, kanisa ni kubwa kama ila Kasika, ariko iyi Imana itumye ku itorero, lakini wakati Mungu anatuma ujumbe ku kanisa, yifuza ko anahitaji ufite ugutwi aba ari we wumva, ya kwamba yule aliye na sikio ndiye asikie. Igihe uje mu assemblee wifuza agakiza, wakati unakuja ndani ya makusanyiko ukihitaji wokovu, ukaza mu bantu benshi, unakuja ndani ya umati wa watu, uzajya kumenya ubwenge abazamutse bari mu bukwe, utaenda kuwa na hakili wale walionyakuliwa ni wako ndani ya karamu, kuko imvugo y'ukuri ni ngo ufite ugutwi. Kwa maana matamshi mazuri ni eti yule aliye na sikio. Twese twatumweho, sote tulialikwa, ariko lakini harumva ufite ugutwi. Atakayesikia ni yule aliye na sikio, au singulier, kwa kipekee. Petero yari kumwe na Yohana, abafrere b'intwari cyane. Petro alikuwa pamoja na Yohana, walikuwa wandugu mashujaa sana. Aba nigihe mbavuze nkumva ndabakumbuye, na kuna kwa wakati nasema jina zao ninasikia na washahukia cyane cyane iyo nibutse ukuntu birukanse abasere bababwiye ko Yesu yazutse. Sana sana wakati nakumbuka ginzi walipiga kambio wakati wadada walikuwa wamemwambia eti Yesu amefufuka. Maze ngibuka ukuntu Yohana yasize Petero, kisha nakumbuka ginzi Yohana aliacha Petro, ariko ageze ku gituro, lakini alipofika kwenye kaburi, Biblia iravuga ngo arahagarara. Biblia inasema eti akasimama, arindira Petero, akangojea Petro. Petero amugezeho, Petro alipofika mbele yake, amutanga kwinjira mu gituro, akamutangulia kuingia ndani ya kaburi. kandi Yohana ariwe wahageze mbere, na Yohana ndiye alikuwa amefika wa kwanza, ariwe twavuga ngo niwe mwizera wa mbere, njoo tunasema eti ndio muamini wa zamani. Petero hageze nyuma, Petro amefika nyuma, amutanga gukora experience y'umuzuko w'umwami Yesu, akamutangulia kufanya mazoezi ya ufufuko wa Bwana Yesu. ngabo rero bari kugendana, njoo wale sasa wako natembea pamoja, bagiye kwa assemblee hari nka saa 9 aya masaha juste, walikuwa naenda kwa makusanyiko, ilikuwa kama saa 9 sawa saa hii. babonye icyo kirema kibasabiriza, walipoona yule mlemavu aliyekuwa akiwaomba, Petero abanza kukibwira ngo kibatumbire. Petro akatangulia akisema eti yule mlemavu awatazame. Kuki? Kwa nini? Kugira ngo agistimule, atume muri cyo hamera mwimbuto yo gutegereza, ili asisimue, ili aache ndani yake mtakuwa ile mbegu ya kungojelea kitu fulani. Nacyo kirishima. Yule kiwete naye akafurahi, gitangira guseka, akaanza cheka, gitangira gusa naho hari icyo gihawe, akaanza fanana na mtu mwenye amepokea kitu fulani. Ifeza ni zahabu ntabyo dufite, fedha na dhahabu hatuna. basha kugendana na ngarambe, ninaposha tembea na ngarambe, tugiye mu Rwanda cyangwa mu Bugande, tunaenda Rwanda ama Uganda, kamenya ko amafaranga ntayagira, ninajua ya kwamba hana fedha,
nawe akabazi ko ntayo nanjye naye anajua ya kwamba na mimi sina kitu fulani. cyane cyane ni umukozi tuziranye muri byinshi cyane. Sana sana ni mtumishi ambaye tunajuana katika mengi. Basha kumubwira ko nje nta mafaranga. Ninaweza muambia eti mimi sina pesa. Bakambwira ko ayo yarafite ari tike kandi yayitanze. Naye anasema zenye nilikuwa nazo ilikuwa ni tike na nishazipana. Fedha ni dhahabu ntabyo dufite. Fedha na dhahabu sisi hatuna avyo. Ariko icyo mfite, lakini kile ninacho, mbasha kumenya umutungo wawe nanjye. Ninapaswa jua utajiri wako na mimi. Mbasha kumenya ko wowe nanjye nta mafaranga. Ninapaswa jua kwamba wewe na mimi hatuna pesa. Ariko simbasha kumenya uburebure bw'agakiza wakiriye. Lakini siwezi tambua kilindi ya wokovu ambayo ulipokea. Simbasha kumenya uko ukorana n'Imana. Siwezi kutambua namna gani unatumika pamoja na Mungu. Simbasha kumenya uko kwizera kwawe kungana. Siwezi jua kipimo ya imani yako. Amafaranga, lakini pesa kama ndwemo kama ndo na mimi nta mafaranga dufite. Hatuna pesa. Ariko icyo mfite, lakini kile ninacho mimi. Petero yinze kuvuga ngo icyo dufite. Petro alijilinda kusema kile ambacho tunacho. No. Hapana. Icyo mfite, kile ninacho mimi, nakiguhaye, ninakikupatia ni izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Haguruka. Katika jina la Kristo, la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Imani humugisha bateranye bose. Mungu abariki wote waliokusanyika. Kandi na tena mu rugendo dufite rugana mu ijuru, ndani ya safari tunayo ya kuelekea mbinguni, buri wese akorera Imana ku giti. Kila mtu atumikie Mungu yeye mwenyewe binafsi. Hari bindi ngo turirimba zigiye zigira udukosa. Na kuko nyimbo zimoja ambazo tunaimba hizo zinazo kasoro. Tuzagenda dute, tutaendaka namuna gani? Ntabwo tuzagenda. Hatutaendaka. No. Hapana. Ahubwo nzagenda. Bali nitaendaka. Uri kuvuga ngo uzajyana nani? Uko nasema tutaendaka na nani basi? Uza abafrere bemeraga Yuda Isikariota ngo bangana iki mu assembly? Je, unajua wandugu ambao walikuwa nakubali Yuda Iskariote ndani ya makusanyiko walikuwa wandugu wapata namna gani? Babonye ari umufrere, waliona kwamba ni ndugu. Kabiri, cha pili, intumwa, alikuwa ni mtume. Gatatu, cha tatu, umubitsi w'amafaranga, alikuwa ni muweka hazina. Kane, cha ine, Yesu ari kumwongorera. Yesu yuko na munongonezea kugeza ubwo abafrere bavuze bati, mpaka wakati wa ndugu walisema eti ari kumwongorerera kugira ngo aje kuduhahira ibyo kurya. Iko na munongonezea ili aende tuhemelea chakula. Kandi Yesu yaramubwiraga ati, bali Yesu alikuwa anamwambia eti icyo ukora gikore hakiri kare. Kenye unapaswa fanya ukifanye na bungali mbele. Nzikuri demo urangambanira none bikore vuba. Ninajua ya kwamba wewe ni shetani na utanisaliti ukifanya na bungali mbele. Mbo acha tuendeleta chakula basi. Enda y'abafrere, tumbu za wandugu. Gugo bagiye kuzana imigati. Bibi pale wanaendeleta mikati. Uza basigaye bari gusenga ngo ni bande? Unajua wenye walibaki wakiomba ni wangapi? Usengere nje kucyutankunda nka Yuda ngo nanjye ujye uranyongorera. Eti Bwana, jua nini na mimi unipendake sawa Yuda ili na mimi uko na ninongonezea. Ora mwongorera ari kumubwira nabi. Japokuwa ile kumunongonezea alikuwa anamwambia vibaya. Ntabwo tubizi. Hatubijue. Nimwe nabwiye inkuru ya Ngendahayo. Ni ninyi ambao niliambia habari ya Ngendahayo ko barajya ku meza ibirambizo, umusere yaje kumwihana. Wakati walikuwa wataenda kwenye meza ya Bwana birambizo, dada akakuya tubu mbele yake. Ngo pasteur ngo mbabarira. Eti pasteur unisamehe. Undati ko nta kibi nibuka wangiriye. Mwingine naye eti kumbona sikumbuke kibaya ambacho ulinitendea.
undi ati ntuzi kijya gihe watuganiriraga n'umutware ukavuga ngo ndatsinzwe. Ule dada eti unakumbuka ile siku ambayo ulituzungumzia mie na bwana wangu ukasema eti mimi nimeshindwa. Ntiwabonye ndira? Eti naye pastor akasema ndio. Je, haukuona kama nilikuwa nalia? Ngenda haya ati ahubwo nanjye nendaga kurira mbonye ukuntu ukozweho. Ngenda hayo naye eti na mie nilikuwa nataka lia wakati niliona umeguswa. Ati sinakozweho. Mwingine naye akajibu eti sikuwa nimeguswa. Narijijwe n'ukuntu mbuzi ukuntu nguhuma urushyi rumwe. Nilikuwa nalia kwa maana nilikuwa nimekosa ginzi ya kupiga kofi moja. Ngenda hayo wabonye arize? Ngenda hayo wakati aliona amelia. La sœur a été touchée. Akasema eti dada ameguswa moyoni. C'est vrai, Seigneur, la sœur est vraiment touchée. Bwana, dada ameguswa kabisa. Kandi ashaka kumukubita yabuze ukuntu aramukubita umugabo wawe. Kumbe na alikuwa anataka mupiga, alikosa jinsi ya kumupiga bwanake na iko pale. Waje mu assemblée turi benshi. Tulikuja ndani ya makusanyiko tukiwa wengi. Ariko message ni yanjye nge. Lakini ujumbe ni yangu mimi binafsi. Agakiza nakanje. Wokovu ni yangu. Ari n'umugore wanjye. Hata mke wangu. Ndahamiriza ndi aranyumvira. Ninashuhudia ya kwamba ananitii kabisa. Kandi koko mbona anyumvira. Na kwa kweli naonaka ananitii kabisa. Ariko ntaho navuga ngo wazajya mu ijuru. Lakini siwezi sema ataendaka mbinguni. Ijuru se ni iryanjye. Basi mbinguni ni yangu. Wenda yanyumviye uko navuye mu Buganda kumuzanira imbuta. Wenda ananiheshimia, ananitii kwa maana nilitoka Uganda nikamletea samaki ya mbuta. Hawamenya ibimutera. Hakuna mwanazi zoe vinaacha nafanya vile. Biblia ndambuye hano. Biblia ambayo nafumbua hapa. Iravuga iti ndetse n'umugore wawe mupfumbatana. Inasema eti hata mke wako ambaye munakumbatiana. Mwamarana imyaka utamuzi. Munaweza batiana siku nyingi ni haumjue. Abantu benshi baciraga Samsoni urubanza Samsoni kugira ngo Delila amugushe. Watu wengi walikuwa naenda wakihukumu Samsoni wakisema eti Samsoni kusema Delila muangushe. Samsoni yabaye umucamanza w'Abisiraeli imyaka 20. Samsoni alikuwa muamuzi wa Waisraeli miaka 12. Ntugire ngo biriya byose Delila yamubwiraga yabitondekanije uko iminsi kurikirana. Usiwazie eti bile ambavyo Delila alikuwa anamwambia alivifuatanisha jinsi siku zinafuatana. No, yaribagizaga. Hapana, alikuwa anasahaulisha. Karibu Cher Samson. Karibu mpendwa Samson. Tu m'as trompé, tu m'as dit que tu m'aimes. Ulinidanganya, ulikosha niambia eti unanipenda. Alors que tu ne veux pas dévoiler où se trouvent tes grandes puissances. Na pale unanivicha kuniambia pale kwenye nguvu zako zinavichwa. Samsoni naye eti nufata imisatsi yanjye ukamata hizi nywele zangu ukayishyiramo ibisuko unatia ndani ibisuko ndachongora na mimi ndaregea. Samson wo Paulo avuga ati mvuzi iby'abizera igihe cyandenga mvuzi ibya Samson, ambaye Paulo anasema eti nikasema mambo ya waamini wakati nazi nipitia nikisema mambo ya Samson. Uzi ngo wari kubikurikiranya samedi dimanche lendi kwe ukamufatisha. Je, unawazia Samson ungebifuatisha siku ya kwanza siku ya pili mpaka siku ya 9 ungeweza mkamata mtu wa kiroho kama Samson? Uwintare irahinda ntiyiruke, ambaye simba itaunguruma na hata kimbia, akaza guhangana naye, anakuja na anapambana nayo. Kandi wumve ko atari intare gusa n'umugunzu w'intare. Tena ujue ya kwamba haiko simba tu, ni ile simba dume tena kukomana ya kijana, ile simba kijana.